Ita, isagot mi kada kayo ti istorya Ana Pauluan. Tigayem Nicolas. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama Ana Pauluan. Alipugpug! Ni, tao met gayam day ta nakakulob iti igid ti kalsada. Kunakla no naatalanin nga aso itay. Hoy, si bibiyag ka pa gayam? Gayam, si bibiyag ka pa Ha? Agasog. Kaawatan na si bibiyag pa Gayam. Apay nga dito yung kalsada ti pagturugam. Asino kaya? Apay apagibibyangan na. Siyak Nicolas. Babae mat gayam na ito. Kunak ng lalaki tayan. Gayam kaya? Uwanan Aggayam tan. Ay, salbang. Siningam titurog ko. Dispensaram gayam. Maasyanak ka. Apay dito igit ti kalsada ti nagturugam. Awan nga rod ti balay ko. Apay, ikanak iti balay ko, ha? Kwa? Kaya't katulungan. Anya nga'y kumati maitulong mo kanya. Pada kan samot at tagakalkalsada. Ha? Sa anak at taga-kalsada? Da kayo. Taga-ano kayo ngay? Hey, just kiginang sikog kanyak, tapinanawan na. Anya nga'y, natay di anak ko, idimpas ngay ko. Kapot awan mo't ngamin ti amana. Kasta aya? Ala, tumakder ka ditan, tagkuyog ta. Itulot kay ti pagaw-awidam. Ang mga no di mo kabaala na bagkatan day tabayon mo. Itad mo kanyak, tasyak ti mong bagkat. Sige, makamo ka. Anya day jay? Dagsasaw iti unag ti bayon? Ha? Naglukmag nga ipas. Tumantanaw iti ngarap ti bayon. Ato kami! Kakadwa! At tabaro nga amo! Ha? Baro nga amo? Siyak? Amo da? Amo ta kamata na! Takakuyog mo matay ta amo men! Saan ka di? Kakadwat nga ipas! Pasensya kan Dito'y sirok tirang tay ti ayan ti pagturturuga. Kaasi ka mat? Nairwama ko? Agmay-maysa ka din nga agbibiyag? Wal, ado ti kabalay ko. Ha? Kasano day ta? Agmay-maysa ka? Ngam ado ti kabalay mo? Ado ti kabalay ko nga insekto. Amin sa akita ti insekto kat adda dito'y ayan ko. Anya? Gagayong ko ida. Isuda ti mangibibos kadagi ti jakmakmakan abalon ko. Isu akabalay ko idan. Agmay-maysa ka kadi dito'y barong-barong mo? Ina bakit? Nagloko kan. Sa anak pa'y abakat. Di nakawagan iti inabakat. Aya. Ilibak na pailangan mo ti kinapud no? Papaubing! Apay anagbatay ka iti abaga. Saka sumamtitaw Alay. Inuwar sinak mo ta dito yung suli. Dita ka! Di ka umas asidag dito, ayan may! Makamukan, itibiyag mo. Talaga ka di nga ado ti kapulpulapul mo nga insekto? Wan! Isuda ati kagayam ko. Ha? Imbag pa'y dagita. Takantaan dak no sa anak ang makaturog. Paturugan dak babaon iti kantada. Agpaiso? Jaklapat dyan. Adalatakan kan, ano di ka mamati? Padasam ti umyan dito. Tapno mapadasam ti makantaan. Ay,
Rabiin, ngam awan pa'y Nicolas. Napanan naman nga tanay ya. Nakita Nicolas, nakita. Ik, Ha? ik, ik, Ayan ti agsasao. siya. Ik, ik, Ha? ik, ik. Ayan mo nga agsasao. Adak ditoy. Nagmas nga adak itayan titangan tisakam. Ha? Ik, ik, Anya? ik, ik. Ha? Ay, Kuryat. Exactly. Ik, 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 ik. Makapagsao ka, Kuryat. Winmit. Kit agyamanak. Ta makasarita. Wino makasaw kamay. Sikan ti pangibagak iti parigot mi. Ik, ik, Anya? ik, ik. Adamot parikot yo na kayo a Kuryat. Adda tulungan da kami kuma. Pangasim. Ik, 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 ik. Imbag tapimanawan ni Kuryat. A kontrabida iti biyag ko. Agawid akmetten. Ay, saan? Di ka pumanaw. Maturog kan dito'y ayan mi. Agawid akon. Amang ano sapsapulan na kon ni apong ko. Ha? Mapana kon. Nagsubli ako ni Jibalay mi kini apong bubo. Saan pa'y? Ato pa'y ti bagak. Denggam ko na. Dak kaya ti kontrabida Isa panawan kan. Sige, sikan ti bida. Basta di ka pa'y pumanaw. Agring-ring gorda Kuryat kan ipes kulas. Amok apong. Umapal ni ipes kada Kuryat. Kan dagiti daduma nga insekto. Wen, ket dayta ti pagrikyaran da. Saan da makapagkinaawatan? Anya ka di ti pagrek-rekyaran da. Di mo't imbaga ni Kuryat kanyak. Agreklamo ni Ipes. Tapay ka no patayin la dagos idadagiti tao. Idinto tada Kuryat. Ararawan. Dudon. Kendaddo mapay nga insekto. Ket pagaayat dagiti tao. Day tati makagapo. Wen apong. Pugsitan ka no dagiti tao iti sabidong da Ipes. Siyempre. Pakairano dan dagiti tao da Kuryat. Ararawan ken dudon. Day tati gapuna. Asan apugsitan ida dagiti tao iti sabidong. Tama balinda tiliwan latay dan. Ket ikirog wano adobwan da si daan. Day tati apalan ni Ipes. Wen ka no. Ti kayat na. Pugsitan mat dagiti tao iti sabidong da Kuryat. Ay, awan lat di da pagap-apaan. Nakarkaro pa'y gayam ngem tao. Dagiti insekto. Rabi manan. Kakatbuak, Ipes. Agwaras tayo. Kapan tayo amin dagiti nakatisa dito'y lamisa na panganan. Uray ti lababaw. Iti ayan dagiti plato. Uray iti ayan dagiti sibilyo. Dil-dilan tayo amin. Sige, pista tayo. Basta, kaplan tayo amin nga dito yung kusina. Sa kalpasan na. Mapantayo iti ayan tinakaita bakit. Sige. Karayaman tayo ti ulas na. Kan tayo, paikit di gagong na. Ay, madik. Hoy! Hoy! Nagbabastos kayo nga Ipes. Isumutla na renggas dagiti tao kada kayo. Nagtulog ka, nagpakita dito yung teritoryo ni Kuryat. Madimot na itang araramidan nyo ha. Iruruman nyo matlaw na dagiti tao ang nana dito yan. Awan bibiyang mo. Pumanaw kayo dito. Paratangsit ka gaya ma. Kapag ako Ipes. Mag-aampunan tayo walangan ni Kuryat. Ay, ano na? Lumagto ako. Saan na ka makamakan? Na kayo nga Ipes. Lumakalagto ka. Makatayab kami matamang kamat kan ka. Sige, kamatan tayo. Apong, dakos ti agparparik na kanyak. Isong agsubliak ejen ti babayan nakakaasi. Di ko na maababae. Bakit tiropa na? Hangam ubing paymat. Wen apong, Hangam anyat mapaspasamak aya. jak amo,
Ngam, agdardarasak. Ah, Saan kayo namasumbatan iti limpyo? Agsubliya ka dago sapong! napatakbes tayo matlaag ni Kuryat. Awan matgayam kabalan ni Kuryat. Uray pay, makita na tip-tip Kuryat na tayo. Awan ngamin kadwa na! Iso nagasa tayo! Naparabanan tayo iti husto! Awan kabalan ni Kuryat ka na tayo. Talbag kayo nga ipas, ha? Mangan kayo matgayaman! Kapsat tao. Ibagam mo niya tikayat mo. Basta di na kami papanawan dito yayan niya. Uray man dong ritak nga agat grasa, abugbugawan dagiti tao. Amukmad ti sao analinis. Di na tayo mangag. Di na tayo mawatan. Adda kayo dita, ah? Makasita kon! Di na kami basnutan! Ay! Pumanag yun! Anya day kay? Kasla adda nag-iiskis, idi binas nutak dagita nga ipas. Ha? Apay ngay asum garak matan. Ha? Adalalya! Alalya! Ay, naagyaman ak. Kunaklano awan mga rayat kanyak. Ay, talaga mabutang ako. Apay aya. Anya tinapasama kada kayo. Nagado ti ipos dito'y pagnanaudak. Binasbas nutak ida. Kat nakangagak matan iti agikis. Ay, adalalya dito. Kabsat a tao. Agdamatrik na dagiti ipas a masakitan. Agsangit damat. Kabsat a tao, kunam kanyak. Apay, saan ka kadi a tao? Ha? Apay akas la isakit mo dagiti ipas. Kwa kabsat. Ay, agbalakan sa talaga. Anyat nagan mo itayan? Kulas. Isumat lagayam. Kulas-kulas bungka. Ala, pumanaw kan. Saan ka kasapulan ang mga rayat kanyak? Panaw! Kayo na ka! Kulas! Mabit lang. Kakadwa nga ipas! Lawaya tayo nga wala-wala! Gayem tayo! May tayad anting-anting na tao! Saan ka tao? Kansan ko agayam dagiti agranggas iti tao? Saan ko agayam dagiti agited iti sakit ka dagiti tao? Uray, kariming aksing-singpat kami! Anya? Adda ka dimot na singpat nga ipas? Ato Ato dagiti na singpat nga ipas! Kasmat ka dagiti tao! Anya? Itam! Da kayo tao! Saan kayo mata na singpat amin na? At da kriminal a tao! At damat dagiti nakaputno iti kinaimbag da! Di kas tamat dagiti ipas! Anya? Takdirak timbagak! Pinarswa na kami mati Diyos At damat karbangan ning agpiyag! Saan ka di husto timbagak Ay, matigawak. Makatikaw kayo. Da kayo nga ipas. Awan makitak apagimbagan dagiti tawa may payo. No di pasig a perhuisyo kan sakit. Nagadon nga uni ti Korea, ti kaslama itob-tobong iti lapayag ko. Wen. Adda kayo ditoy, ama bobod. Kadwak dagiti. Kakadwak ako riyat. Ay, nagadon na Korea. Ay, Saan da kami mo't nga ibusan Di da kami mo't unay pagrarawutan na pulutanen. anyat ibagbaga mat. Ay, pumanaw kayo. Sana siya ti ka sa oyo, ta sa anak nga agpulpulutan iti Korea. Ang dali mo iti grupo na iti Korea. Agre-release tayo ito. Panganti ipas. Ay! No agugubat kayo. Saan aditi pagit-idaak? Agpakaturog kayo. Bayam ida apong bubod. Bayam nga gugubat da.
Tapno isupay amaksay kadakwada, asan anda tayo timang dangran? Kanya? Agpaiso ti ko na ni Ipes. At damot karbangan dangagbiag, tapi narswalakat nga rod ida ti Diyos. Isu abay antayo idan nga gugubat. Matirang matibay ako na day ti Tagalog. Mabantay abad! Ado kami ngamda kayo. Agtipin na tayo tayon ino isuti ko rayo. Ay, kulas! Nawa man dagita nga insekto. Bayam idapong. Basta saan ada kayo ataw timang dangran kadakwada. Tapno di kay makabasol iti namarswa. Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.